شام بخیر بینندگان عزیز، مخلصان برنامه‌های ورزش تلویزیونی ورزش. باعث خوشبختی است که امروز با شرافت ورزشگران ارجمند ما پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی پرافشان می‌گردد و عین زمان در شاهیگری بحرین بازی‌های سیوم آسیایی با مرام جریان دارند که نورسان ما در رقابت‌های انفرادی خویش در میان 46 کشور قاره نتیجه‌های بهتر و موفقیت‌های ارزنده را مال خود کردند که این مایه افتخار هر یک ما و شماست. امروز ما از همین چهره‌های ماندگار نفران ارجمند باعث گردیدند که ما نخستین برنامه خود را در همکاری با مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه تهیه نماییم. امروز برنامه ما را چهره‌های ماندگار ورزشگران ارجمند تاجیکستان در ورزش صنعت محاربه‌های آمیخته یا با اصطلاح تجمف زینت می‌دهند که حضورشان را به استودیوی تلویزیون سفینه خیر مقدم می‌گوییم. در سیومین بازی‌های آسیایی نورسان که در شاهیگری بحرین برگزار شد، ورزشگران رشته صنعت محاربه‌های آمیخته غیرکسبی تاجیکستان با گرفتن 2 نشان طلا و 7 مدال برنجی شرفیاب گردیدند. فایزالدین خلیلов در وزن تا 55 کیلو و عمرجان امید در وزن تا 70 کیلو برندگان نشان طلایی مسابقات گردیدند. عمر شریفов در وزن تا 50 کیلو، محمد سعیدزاده در وزن تا 60 کیلو، ابوبکر بهرامов در وزن تا 75، اوسیمی بکمرودزاده در وزن تا 60، موسی ابراهیمزاده در وزن تا 80 کیلو، مهرانه قلندربекова در وزن تا 55 کیلو، مرحبا бубоева در وزن تا 60 کیلوگرم مدال‌های برنجی را به دست آوردند. باید گفت که این دستاوردهای ورزشگران ما در رشته صنعت محاربه‌های غیرکسبی آمیخته صحیفه نوست در تاریخ ورزش میهن. محض 9 مدال نبردکاران نورسی ما باعث گردید که منتخب تاجیکستان در سیومین بازی‌های آسیایی نورسان زینه نظررس را جای گیرد. سرفرازی و اکرام و عزت ورزش بود که ما و شما امروز با خوشحالی از ورزش و از دستاورد آن حرف میزنیم. 64 نفر نورسان ما با بازی‌های سیوم آسیایی نورسان به شاهیگری بحرین سفربر گردیدند و در تاریخ ورزش ملت تمدن‌آفر تاجیک باری اول هم این چهره‌ها به این نتیجه بزرگ نائل شدند که ما موقعمان الکی در مقام 14 است. حالا خاتمه کار نیست و این موفقیت چگونه به ما دست داد و دسته نورسان صنعت محاربه آمیخته کار را از کجا شروع کردند؟ ابتدا هم ما نظر سرمربی را می‌خواهیم فهمیم. نقشه گذاشته شد که یک دسته منتخب بین نورسان سازیم و آنها رو به بازی‌های آسیایی سفربر کنیم و ما از ورزشگران بهترین جمهوری که از نمودهای گوناگون چمپیون جمهوری شده بودند و در فدراسیون صنعت محاربه‌های آمیخته خود را نشان داده بودند انتخاب کردیم. بین آنها نفران زیاد بودند، رقابت گذاشتیم. در رقابت 2-3 رقابت گذراندند و از این رقابت‌ها ما بهترین ها را انتخاب کردیم و از ماه می سال جاری تا حال ما در حدود تاجیکستان تالار ورزشی صنعت محاربه‌های آمیخته آنها را آماده ساختیم. در یک روز 2 مرتبه تمرین می‌کردند و کوشش کردیم که آنها خود را زیاد نشان دهند. اول در از این نمود در چمپیونات آسیا که آنها هم در یک ماه پیش تقریبا در شاهیگری بحرین گذرانیده بود، ما برآمد کردیم و در رده‌بندی جای اول رو در چمپیونات آسیا اشغال کردیم و این بار دوم است که ما در آنجا در بازی‌های آسیایی توانستیم جای چهارم رو در رده‌بندی بین دسته‌های صنعت محاربه‌های آمیخته
ишғол кунем. дар қитъаи осиё дар қитъаи Осиё. дар чемпионати осиё барандаи мақоми аввал дар радабандии беҳтаринҳо шудед ва дар он бузургтарин форуме ки миёни наврасони бозиҳои осиёӣ ва баъдан як чақрими дигар барои бозиҳои олимпии наврасон бисёр музаффарияти арзанда аст. ҳар касе ки ба варзиш таваҷҷӯҳи алоҳида дорад ин нуқодро ин назарро бисёр хуб эҳсос мекунад ки таъсиси ҳамин федератсияи санъати муҳорибаҳои омехта ба варзиши мамлакат ба нуфузи тоҷикистон дар миёни кишварҳои абарқудрати қораи осиё бисёр таъсири хуб расон. ин нуқтаро боз ҳам Фарҳод тақвият медиҳанд. шукр ва ифтихор аз он дорем ки имрӯз мо имконият дорем дар ин кишвари ки яке аз кишварҳои бо амн дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ин ҳам бошад дар асоси хизматҳои шоёнӣ ва сиёсати хиратмандонаи пешгирифтаи пешвои миллат мебошад ва мо шукргузорем ва ифтихор аз он дорем ки истифода аз ин имкониятҳо метавонем ҷумҳурии Тоҷикистонро дар кишварҳои хориҷӣ муаррифӣ намоем ва байрақи парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро боло бардорем. дар бобати омодагии дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон метавон онро дарҷ намуд ки ин як гӯем меҳнати як моҳ ду моҳ нест. меҳнатҳои шоёни мураббиён ва дастаи худи таҷмаф солҳои 2019 оғоз ёфта буд ва аз соли 2019 инҷониб тибқи нақшаву стратегияҳои пешгирифтаи роҳбарияти Федератсияи санъати муҳорибаи омехтаи ҷумҳурии Тоҷикистон зери роҳбарии Даврон Ҷураев тавонистем тӯли ин 5 соли фаъолият як аз радабандӣ ки ба ягон кас муайян набуд, имрӯз ба радабандии беҳтарин федератсияҳои ҷаҳон омада расем ва ин ҳам хизматҳои шабонарӯзии тӯлонии федератсия буд ки имрӯз имконият ба даст овардан дар бозиҳои осиёгии байни наврасон иштирок кунанд ва ба дастовардҳои баланд ноил гарданд. ташаккур. чун гузорад хишти аввал бар замин меъмор каҷ гар расонад бар фалак бошад ҳамон девор каҷ. хишти аввале ки заминаи хеле устувору қавӣ дошт бо музаффарияту комгорӣ инҷо заминаи бузург фароҳам шуд. мо аз он имкониятҳои хеле васеъу фарохе ки аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо муҳайё карда шуд самаранок истифода кардем. сухан аз забони луғмон хуш аст. мо он ҷоизадорони мақоми аввалро ки имрӯз студияи моро зиннат доданд як бори дигар хайру мақдам мегӯем ва ҳаяҷону эҳсосоти инҳоро мехоҳем ки ҳамин лаҳзаҳо боз наздиктар фаҳмем. ман дар вазни 70 килограмм дар намуди Tradition баромад кардам ва 3 рақиб доштам. якумин рақиби ман Монголистон буд, дуюминаш аз Чин буд ва рақиби финалии ман аз Эрон буд. онҳо ҳам хеле хуб буданд, аммо ман бо тайёрие ки 6 моҳе ки дар збори Тоҷикистон таҳти назорати Турсунов Бахтиёр ва Хуршед Темурӣ тайёрӣ дидем, дар он ҷо баромад карда сазовори медали тилло гаштам. ин умеди шумо ҳам буд, яъне дар як агар таваҷҷӯҳ кунем 2 соли охир ба ин натиҷа ноил гардиданатонро умед доштед? ман хеле ҳам тамрини хуб кардам, бале ман хеле умеди хуб доштам ки ман ба инҷо мерасам ва сазовори медали тилло мешавам. ҳаяҷоне ки фарогир буд дар лаҳазоте ки шумо миллатро 10 миллион аҳолиро маърифӣ мекунед, амон фурсатро як лаҳза ёдовар шавем. ман хеле ҳам эҳсосоти хуб доштам ки якумин медали тиллоро ба хазинаи Тоҷикистон даровардам. парчам парафшон шуду суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни 46 давлати дунё садо баровард. будан лаҳзаҳое ки умедвориҳо андаке гум шуданд. фурсате буд ки шуморо мураббӣ ба ҳамин самт боз тавсия дод ки корат беҳтар шуд. будан ин лаҳзаҳо? бале лаҳзаҳои хуб буданд. вақте ки ман якум раунд бо рақиби финалии эронии худам дар стойка бозӣ доштам, мураббиам
Турсунов Бахтиёр ба ман аз намуди гӯшти фаҳмонду гуфт инҳоро кор кун, ту сазовори медали тилло мегарди ва медали тиллоро соҳиб мешавӣ. саломат бошед. ташаккури зиёд. руфақе ки имрӯз ҳам мо васфаш мекунем, ифтихораш мекунем, оне ки ба гарданаш медали тилло овезон шуд, оне ки ба шарофати комгориаш парчам парафшон гардид, меҳмони барномаи мо ҳастанд. хуш омадед. худро маърифӣ кунед. дар ин мусобиқаи осиёӣ ки байни наврасон баргузор гашт, мо тайёрӣ хеле дуру дароз дидем. 6 моҳе ки мо тамрин кардем ки саҳарбегоҳ дар таҳти назоратҳои ду мураббии беҳтарин. ман фикр мекунам ки шумо аллакай марҳилаҳои вазнину сангин омӯзиширо ки пушти сар кардед, инҷо хеле озодтар ва ихтиёри комил доштед ки боз ҳам ҳунари хуби худро баръало нишон диҳед. ҳамин тавр шуд? пеш аз ин мусобиқаҳои бозиҳои осиё дар шоҳигари баҳрин гузашта буд, мо сазовори ҷои аввал гаштем. баъд аз ин моро бозиҳои осиё ки байни наврасон интизор буд, хеле тайёрӣ дидем ки дар ин ҷо бояд ҷои аввалро гирем. ташаккур. омехтагии кори имрӯзаи мураббиёну ҳайати наврасони тоҷикистон, ҳамоҳангии барномаҳои алоҳидае ки дар тақвияти кори инҳо хуб ба мушоҳида расид. манзур аз ишораи банда натиҷаи беҳтари чемпионати осиёву боз ҳам баргашт ба шоҳигарии баҳрайн дар ҳамон маконе ки чемпионати осиё баргузор шуд. ҳамин натиҷаҳо шоиста буданд ё минтақа барои шумо ошнову боз варзишгарон аз он ҳам омодаву шоиставу ҳунарашон боз ҳам беҳтар ба назар расид? аввалан миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ба кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии тоҷикистон ва раиси федератсияи санъати мураббиёни омехтаи тоҷикистон таҷмав Даврон Ҷураев баён менамоям, зеро ки ба мо имконият доданд ки дар чунин мусобиқаи бонуфуз ширкат варзем. чӣ хеле ки бачаҳо қайд карданд, ин мусобиқа на танҳо пас аз муайян шудане ки намуди ММА ба бозиҳои осиёгӣ ворид шуд, мо як маҷлиси умумии калон карда дар он ҷо ду мураббии беҳтарин, яъне Турсунов Бахтиёр ва Темурӣ Хуршедро ҷалб намуда ба варзишгароне ки ба ин синну сол ба мо як мушкилии дигар буд ки синну соли муайян буд. синни соли муайян буд ва синну соле ки мо пеш баромад мекардем рӯзи мусобиқа ҳисоб мешуд. дар бозиҳои осиё бошад соли синну сол қатъи ҳисоб карданд, яъне соли варзишгар. барои ҳамин камтар ба мо мушкилӣ ғалтид. мумкин ки рӯзи мусобиқа агар мешуд бо варзишгарони бақувваттару дигарро мо метонистем илова кардан. аз рӯи шароити имконияти мавҷуда мо беҳтаринҳоро интихоб кардем дар соли худ, ҳар кас ба соли худ, ва аввалин марҳилаи интихобӣ мусобиқаи осиё буд. дар он ҷо якчанд мушкилиҳо ҳастанд ки бачаҳое ки мо дар маҷмӯъ дар октагон баромад мекарданд ва дар ин ҷо дар татами гӯем баромад мекарданд, баъд қоидаҳои худро дорад. яъне бисёр ҳозир як доваро ва ё мешидан бо дақиқтар мефаҳмонданд. дар маҷмӯӣ гап занем, қоидаҳои хелеам дигар буд ва барои федератсия дастпарварони ӯ каме муаммо буд ки як бор мо бояд ширкат варзида фаҳмем ки нозукиҳои ин дар чиз, зеро ки намуди ММА-ро, яъне ки дар бозиҳои осиё дохил шуд, аммо дар оянда мехоҳем ки дар бозиҳои исломиям, дар бозиҳои олимпиям ворид шавад ва дар ин ришта мо доварони худро, мураббиёни худро дар курсҳои омӯзишӣ равон карда, як барои бо мақсади боз ҳам хуб омода гардидани дастаи мунтахаб буд. ва як моҳ пеш ки дар марҳилаи интихобии мусобиқаи осиё шуд, чӣ хеле ки сармураббӣ гап зад, мо дар умуми даставӣ ҷои аввал гирифтем. дар ин ҷо ҳам бояд ҷои аввал мешидем. якчанд хатогиҳое буд ки инҷо ҳам метавонем гуфта аз тарафи доварон дар он ҷо буд ва метавонем якчанд хатогиҳое ки аз тарафи федератсия ҳам шуда буд ва дар маҷмӯъ натиҷа боз ҳам хубтар мешуд. мақсади мо буд ки ҳам 11 нафар ҳама ҷо гиранд.
سلامت باشید. تشکر زیاد. نقطه الهیده که گفتیم اکتاگون و جوی نیروسنجی بچه ها در بالای تتمی، این بسیار جهت های کاملی فرق کننده خود رو دارد. اونه که در جای همیشگی هم تمرین و هم سبقت های الهیدگی انفرادی رو در صنعت محاربه های آمیخته سامان میدهد، یک بار در بالای تتمی این بدون مبالغه به مشکلی یا به خطاگی و به اشتباه نمی شود. و 9 جایزه که هست این بسیار شرف و افتخار بزرگ است. یک بار دیگر از پیشرفت صنعت محاربه های آمیخته در مملکت درک میدهد. چون گفتیم 2 جایزه اول را و برندگان مدال های برنجی هم امروز بسیار با احساسات، بسیار با آن لحظه های خیلی خوب و اگر گویم که افتخارمندانه ما رو همراهی دارند، یا امروز هم برای مردم شرفمند تاجیکستان این چهره ها هم در آداب و هم در اکرام و هم در عزت خیلی موقع الهیده دارند. و صحبت ما با جایزه داران مدال های برنجی ادامه می‌یابد. خود را معرفی. سلام، من بهرام بابکر هستم، ورزشگر تیم منتخب تاجیکستان. در وزن 75 کیلوگرم سزاوار جای برنجی گشتم. من یکم رقیبی از تیم منتخب ایندیا شکست دادم و با پولفینال برآمده از تیم قزاقستان شکست خوردم، از سزاوار جای برنجی گشتم. خب این مسئولیت شما رو اندکی بهتر میکند در منبع فکر میکنم برای رفع مشکلاتی که در اون سبقت ناکام شده شما روبرو گردیدید. دور بعدی یا مسابقه های دیگر یک زمینه الهیده دارند و توصیه مربیان هم خود توجه الهیده رهبرت فدراسیون هم فکر میکنم جهت رفع این مشکلات البته یک نتیجه بهتر هم به بار می آورد. خوشبختیم که بانوان عزیز ما هم گلدخترانی که امروز تاجیکستان را معرفی میکنند و مخصوصا در صنعت محاربه آمیخته الکی پرچمبرداری وطن ما هستند و الکی میانی نه تنها 2 10 20 کشور در میان بیش از 40 کشور سیاره یکی قاره آسیا نتیجه بهتر مدال برنجی در بازی‌های آسیایی یک چقریم به بازی‌های المپی نورسان بزرگترین نتیجه است فکر میکنم. رقیبی اولین من از دولت تایلند بود که من اون رو با لط دادن دست اون رو مغلوب کردم و دومین سپری که من از دولت ایران بود که با نرسیدن بال از او شکست خوردم. خب تجربه هست، میبینیم که صنعت محاربه های آمیخته به هم آمدن همون چی گویم قاعده های الهیده که در چند نوع ورزش است با کار شما مانع کرد؟ در آنجا ما اول با کمان‌ها اشتراک نمودیم. در آنجا کمی به ما مشکل بود از سببی که محاربه ما بیشتر در اکتاگون بودید؟ اینجا بالای گله اومدید همین طور؟ بله. و در آنجا با اون کمی مشکلی بود در محاربه، اما این رو من پس سر کرده و این اهمیت نمیدادم، محاربه خود رو خوب نشان دادم. بین دختران رقابت کردن نتیجه آوردن بسیار مشکل تر است. آن حالت هایی که شما قبلا تمرین داشتید فکر میکنم یک آموزشی الهیده کاری مربیان بود. والدین به این مانع نمیشوند، همیشه دستگیری میکنند. بله، همیشه والدین من در کنارم هستند، مرا دستگیری میکنند. اگر در یک نوع ورزش باشد کسی میداند که برابر قپیدن یا در جودو کمیکت میگویند نمودهایی که دیگری که هم در سامو دیگر سبقت‌های انفرادی مطلب یک چیز است. مطلب همین استفاده اصول سرکیت یا حرکت حلوک بیرونه یا داخله کار شما آمیخته است. اینجا برنامه‌سازی الهیده چند نوع ورزش توأم شدن که بعدا شما الکی از این مسئولیت و از این صداقت و از این صمیمیت الهیده نمودهای ورزش باید بهره‌ور باشید و کار رو بهتر و ارزنده تر کنید. من قلندربек و مهرانم، اشتراکچی بازی آسیا که در دولت بحرین برگزار گردید سزاوار جای سوم شدم و پیش از آن همین مسابقه در دولت بحرین بازی آسیا بود، در آنجا جای اول را اشغال کردم. یکم حریفم از منگولا بود که من او را شکست دادم و با پول فینال
راه یافتم. سبب ناکامی هستن همون چیزهایی که ما باید در تمرین‌های الهیده آنها رو اعتبار دهیم. یا همین بود یا کم تجربگی که احساس کردید که کار در این زمینه چگونه است؟ تجربه کم داشتم. باری اول از در این مسابقه ها؟ نه. چی دیدیم؟ فضای بزرگ، میدان با شکوه، نمایندگان 46 کشور قاره. این فکر میکنم برای مسئولیتی هر یک انسان بسیار نقش الهیده دارد. من راه افتاده نیستم. امیدوارم که دفعه دیگر سزاوار جای اول میشم. در زمان نورسی با گردن مدال برنجی بازی‌های آسیایی آویزان کردن شکوهمندترین و عالی‌ترین صحافت حیات ورزشی شما است. چه احساسات دارید؟ من در وزن 50 کیلو تاجیکستان رو معرفی میکردم و رقابت اولم بر دولت بحرین بود که بالا دادن دست غالب شدم. با صاحب میدان رقابت کردن کاری سهل و عادی نیست و میبینیم که اکثر شمایان از همان اصولهای کار در زمین یا با اصطلاح پرتری دست گرفتید. این تجربه مسابقه های پیشینه است یا تمرین همروزه مربیان؟ ما در پیش هم در همین مربی ها تمرین میکردیم و باز از با کمتر چوز چالاکی هم یاد گرفتیم و در مد خودمون رو نشون میدیم. افتخار رو در چی میبینیم؟ همین لحظاتی که ما و شما یکجا میشویم و وطن محبوبمون رو در عرصه بین المللی معرفی میکنیم. افتخار رو در وطن دوستی سرود ملی برداشتن پرچم جمهوری تاجیکستان. با تمام جد و جهد کوشش هم میکنیم که در منبع این کار رو باز هم زیادتر کنیم، شایسته‌تر و بیشتر کنیم. سلامت باشید. تشکر. خوش آمدید. من موسی ابراهیم زاده. وقتی که من در یکم مسابقه با میدان برآمدم و شکست خوردم خیلی هم برای من دشوار بود و برای جای سوم رقابت کردن خیلی هم ننگ و ناموس ملی مرا زیر فشار آورد و خود با ته دل خودم گفتم که من از اینجا به تاجیکستان به مدال بر نمیگردم و خدا را شکر که من سزاوار جای سوم گشتم و وقتی که من برای جای مراسمی اونجا برآمدم با دل خود گفتم که من باید جای اول رو اشغال میکردم و الان در وای سوم قدر دارم. خیلی هم ننگ و ناموس ملی مرا زیر فشار آورد و کوشش میکنم که در دفعه بعد سزاوار جای اول گردم و پرچم جمهوری تاجیکستان رو بالا بردارم. تشکر. سلامت باشید. همون غرور ملی، احساس وطنداری واقعا هم یک قوه قوی رو باز هم در وجود انسانیت جمع میکند. وقتی که ورزشگران دیگر رو میبینیم، وقتی که با شرافت نفران دیگر پرچمشون پرافشان میشود، با قطار سگانه با قطار بهترین ها شامل شدن شما این هم مایه افتخار است. اما ان همان غرور جوانیتان که خیلی احساساتی الهیده دارید، باوری داریم که در منبع برای برآمدن به سفره اول ظفر زمینه میگذارد. سلامت باشید. علاوه داشته باشید. مرحمت. سراورم تشکر میکنم به رهبریت فدراسیا دوران جورایف که ما جوانان رو چنین دستگیری میکند و با مربیان میرسانم که ما چنین جوانان رو به آنجا سفربر کرده چنین امکانات رو به ما میدهند. تشکر. سلامت باشید. در منبع هم به شما کامگاری آرزومندیم. باوری داریم که همون احساس که هست الکی نتیجه هم به می شود. سلامت باشید. طولی که ما 6 ماه تیاری خوب دیده بودیم، من امید داشتم که در این مسابقه جای اول میگیرم و این گفته ها را مربیان هم تصدیق کردن که چرا جای اول نه. سببش رو در چی میبینیم؟ ناکامی، زمینه ناکامی شما از کجا میتوانید که شروع کنید یا بیان سازید؟ سببش در آن بود که ما وزن کردن نتونستیم و تقویت گفته ها را باز هم اینجا متخصصان برجسته هستند که علاوه میکنن. مسئله نتیجه دسته منتخب تاجیکستان از نمودی از رشته MMA اون است که باز هم نتیجه خوبتر میشد. چقدر که بچه ها گفتن در مرحله انتخابی که یک ماه پیش گذشت مسابقه گذراندن با مقصدی معین نمودن 8 گانه بهترین در قاره آسیا. وقتی که ما در اونجا شرکت ورزیدیم
13 нафар варзишгар будем, 13 нафар медал гирифт. яъне ҳамаи варзишгарони мо ба марҳилаи асосии ҳаштгунае ки онҳо гуфтанд шомил шуданд. аммо вақте ки бозиҳои осиё сар шуд, мо фикр мекардем ки мусобиқаи мо 3 рӯз баргузор мегардад, ҳар рӯз аз рӯи қоидаҳои мо як муҳориба мешавад ва дар вазни бачаҳои мо 14, 15, 16 нафар варзишгар шуд. яъне як рақобати иловагӣ шуд. ҳамин 3 нафаре ки бояд натиҷаи боз хубтар медоданд, то соати 11 шаб дидем ки дар як рӯз ду муҳориба гузаронданд ва ду муҳориба гузаронданд. соат мақсад дери баъд шуд, соат яъне қариби 12 то омадем ҷобаҷӯ шудем. ҳамон варзишгароне ки барвақт муҳориба гузаронданд, онҳо аз рӯи намуди мо ҳамин хез қоида аст ки ҳар рӯз ҳар саҳар вазнкашӣ мешавад, пас аз он муҳориба мешавад. яъне бо сабабе ки варзишгарон дери баъд омаданд, бо сабабе ки саҳар хестану ҳамон 1-2 нафаре ки бояд бегонӣ бо ҷанг мекард, мисол муҳориба мекарданд ва ё мақсад хӯроки ғизоие ки худро каме бештар истеъмол карданд ва саҳарӣ бо саҳар шуд, онҳо ки 2 нафара гузаштанд, яъне ғолиб шуданд, 2 нафарро буриданд ҳамон рӯз. дар он ҷо тамоми роҳбарияти давлат буд, ҳама хурсанд будем ва дар рақибони асосии худро гузаштанд ки аз ҷумҳурии қазоқистон буд, аз ҷумҳурии қирғизистон буданд, аз эрон буданд, гузаштанд, соҳибои майдона буриданд ва дар марҳилаи ниманиҳоӣ онҳо саҳар вазн карда натонистанд. як ҳама тарафа кӯшишҳои мо буд ки кӯшишҳои федератсия буд ки онҳо тавонанд иштирок кунанд дар вазнои худ, вале мутаассифона сабабе ки яъне бо забони бо доктор хубтар мефаҳмад ин масъаларо медонад, ҳамин 100 грамм намонданд ки ташкилотчиҳои мусобиқа ки яъне 100 грамм бо 100 грамм зиёд гузаранд ва дар он ҷо бо либос вес мекашиданд ва ҳамон либосам бояд мисол агар дар вазни 70 килограмм ки варзишгар иштирок кунад, бо либосҳои варзишӣ бояд 70 брояд. яъне 1.5 кило қариб зиёд худи либосҳои варзишӣ буд. ҳамон либосҳои варзишӣ ки баромад мекарданд, яъне кимоно, яъне дигар, бояд бо ҳамон вазн, бо ҳамон либос бояд яъне ба варзишгар дубора яъне сарборӣ зиёд буд ки ҳам вазни худро бояд омода кунад, ҳам бояд аз вазни худ поёнтар бошад 1.5-2 килограмм, ҳам бо ҳар рӯз баромад кунад. саломат бошед. талабот комилан дигар шуда. он нуқоте ки мо дар барномаҳои алоҳида дар чемпионати осиё аз он нақшаҳое ки худи федератсияи байналмилалӣ, худи санъати муҳорибаҳои омехта ё аз намояндагии қораи осиё дар ҳамин риштаи варзиш андаке барнома тағйир ёфт ки ин ба рафти кори бачаҳо таъсир расон. ҳамин тавр ман фикр мекунам ки ин ҳам як имтиҳони ҷиддӣ буд барои ин як барномаи алоҳидае ки бачаҳо бояд ҳамаҷониба омода буданашон дар самти ҳам маросими вазнкашиву дар кори қаблие ки барои барқарор шуданашон як фурсати фосилаи муайян бояд бошад. ин нуқоти алоҳидаи дигар аст. бахтиёр илова мекунад. маравад. як чизи дигар мо бояд илова кунем ки як омили асосӣ ки бисёриҳо мебинанд ки санъати муҳорибаи омехта дар солҳои охир хеле ҳам ривоҷу равнақ ёфта истодааст ва ин бекор нест. ин варзишгарони мо тӯли 6 моҳ аст ки дар як рӯз 2 тамринӣ саҳару бегоҳ ва мусобиқаҳо иштирок, омодагии ҷиддӣ, ҳайати мураббиён ки чихеле ки шумо қайд кардед, ин муҳорибаи омехта аст аз намуди бокс, греплинг, гӯштин, ММА, аз чанд намудот ҷамъ шуда масъалаи мутахассисони яъне тарбияи ҷисмонӣ, ОФП, СФП ва доктор ки витаминизатсия, фармакология, яъне як омодагии ҷиддӣ буд ки мисол ҳар як нафар инро дарк намекунад. барои ҳар як медале ки варзишгарон дар он ҷо ширкат варзиданд, дастаҳои мунтахаби дигар кишварон хеле хуб омодагӣ дида буданд. ва барои ҳамин мо хеле шукргузор ҳастем ки мо бар хазинаи тоҷикистон 9 медал овардем ва
боз боиси ифтихор он аст ки бисёртар аз он аст ки чӣ хеле ки шумо қайд кардед то ҳол медали тилло набуд ва дар таърихи тоҷикистон мо намуди мма ба он ворид шуд ки мо 2 медали тиллоро ба кишвари худ гирифтем. саломат бошед. бахтиёр ишора карданд ки қаблан ба мо таваҷҷӯҳ намекарданд. ҳоли ҳозир бархе аз кишварҳое ки дар маҷмӯъ ҳам дастаи қавии худро доранд, аз пушти парда назорат мекунанд ки мо чӣ гуна омода мешавем ва кӣ ба майдон меояд. ин бисёр хуб аст ки имрӯз аз рақибоне ки варзишгарони мо ҳастанд, намояндагони кишварҳои дигар ҳазар мекунанд. ин фурӯтанӣ, омодагӣ, масъулият, қавӣ будани дастаро якборигар собит месозад. бахтиёр, асосан ҳамин намуде ки дар рӯи татами баргузор мегардад мусобиқаҳо барои мо ин як кори нав буд. дигар давлатҳо фарз кардем эрон, дастаҳои пурқувват эрону қазоқистон аз ин намуд мусобиқаҳо доранд ва албатта таҷрибаи зиёд доранд. мо аз пеши худ ҳамин чӣ хеле тавонистем ба ҳамин қувваи худ омода кардем варзишгарона дар ҳамин намуд омода шаванд. ва мушкили дигар он буд ки дар чемпионати осиё ҳамин қоидаҳои ки варзишгар аз зарба ё ки партофт бал мегирад, ин дар бозиҳои осиёӣ тамоман дигар шуда буд. баъзе зарбаҳое буданд ки тамоман дар бал намедоданд. партовҳое ки партов кардӣ бояд ӯро бо дар замин нигоҳ дорӣ ва дигар буд. мо омода набудем, вале ба ин нигоҳ накарда кӯшиш кардем ва тавонистем ки дар вақти анамун муҳориба анамун планҳои худро иваз кунем. дар раунди аввал дигар хел муҳориба кардем, дар раунди дуюм дигар хел муҳориба кардем. ташаккури зиёд. ҳар қадаре ки мо инҷо баҳсу гуфтугӯ кунем, икрому иззати ин чеҳраҳо боз ҳам фикр мекунам ки дар байни тамошобинон ҳам боз хубтар маърифӣ мешавад. ростӣ ин саҳифаи ҷадид аст. ростӣ ин мояи ифтихори ҳар яки мост. чунки то ин муддат ҷоизаи тиллои бозиҳои осиёии наврасонро надоштем ва як федератсия аллакай бубинед ки қувва ва нерӯи 10 федератсияи дигарро ба пеш бурд. 9 ҷоиза, 2 тилло, 7 биринҷӣ ва манзури мо ҳам имрӯз аз гирдовардани шумо ҳамчун чеҳраҳои ифтихорманд ҳамин аст ки дигар федератсияҳо ҳам ибрат гиранд, дигар намудҳо ҳам масъулият дошта бошанду камари ҳиммат банданд ки ватани маҳбуби моро дар бозиҳои осиёӣ муаррифӣ кунанд. инҳо чун гуфтем дар ибтидо ки як чақрими дигар ба бозиҳои олимпии наврасонӣ ки дар сайёра баргузор мегардад ва беш аз 200 кишвари дунё онҷо намояндагии худро сафарбар мекунад. ин бидуни шаку шубҳа ифтихори бузурги ҳар яки мост. ташаккури зиёд. дар ин бобат мехостам як маълумоти муҳимро ба маълумоти шумо расонам. ҷидду ҷаҳди федератсияи санъати муҳорибаи омехтаи байналмилалӣ ҷаҳонӣ ва ҳамчунин федератсияи санъати муҳорибаи омехтаи осиё дар он аст ки намуди варзиши санъати муҳорибаи омехта дар намуди варзиши олимпӣ гардад. ин аз ҳама мақсади волои ҳамин федератсияҳо ҳастанд. аз он ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон ҳам мақсади олитаринаш ҳамин аст ки медали олимпиро ба ҷумҳурии тоҷикистон биёрад ва дастовардҳо дар сатҳи байналмилалӣ оид ба олимпӣ наздик шудан бисёр хубанд. яъне бо ташаббуси федератсияи санъати муҳорибаи омехтаи осиё аллакай ин намуди варзиш ҳамчун намуди варзиши бозиҳои осиёгии наврасон ворид гардид. боз метавон гуфт ки соли оянда дар соли 2026 дар кишвари ҷопон аичи нагоя бозиҳои осиёгӣ баргузор мегарданд ки дар ҳамин бозӣ ҳам бозиҳои осиёгӣ ҳам яъне байни калонсолон ҳам иҷозат дода шуд нисбати ин намуди варзиш ва мо боварӣ комил дорем ки ҷумҳурии тоҷикистон дастаи
санъати морбои омехтаи ҷумҳурии тоҷикистон метавонад аввалин медали худро дар бозиҳои осиёгӣ байни калонсолон соли оянда ба даст орад. Мо омодагӣ дида истодаем, насиб бошад боварӣ дорем ки медалро боз дар сатҳи болотар меорем. шодӣ болои шодӣ. баростӣ шумо азизед, агар як нафаре ки 10 сол тамрин мекунад, коре ба зинае мебарад ки кас намедонад. ва бубинед ки имрӯз нуқоти алоҳидае ки наврасон, ин духтаракони азиз, фарзандони маҳбубе ки инқадар заҳмат мекашанд, арақи ҷабин мерезанд, талошҳои зиёде доранд ки ватана маърифӣ кунанд. ҳадафи инҳо танҳо ҳамин аст. он нест ки имрӯз қувваро қавӣ кунанду дар хона боқӣ монанд. не, заҳмати волидайн инҷо ҳам бисёр бузург аст. кори волидайн бо мураббиён, бо федератсияҳо хеле ҳамоҳанг мешавад ки имрӯз мо аз ин се ниҳоди бузург баъд натиҷаи беҳтару шоистаро метавонем ки васф кунем. хушбахттарин шахс мебошам ки хеле хурсанд шудам дар ҳамин, на ин ки ай фарзанди худам, ҳама ҳамин иштирокчиҳое ки дар ҳамин бозӣ буданд, ҷои сеюми, ҷои аввалми, аз ҳамин хеле хушҳол шудам. миннатдории худро ба ҳамин иштирокчиҳои ҳамин бозӣ мерасонам. сипос. ассалому алайкум. ман модари иброҳимзода мусо мебошам. писари ман рафта сазовори ҷои сеюм шуд. шукр мекунам, хурсанд аз он ҳастам ки писарам ба ватани худ ба медал гашт. ассалому алайкум. модари меҳрона қаландарбекова ҳастам. фикр мекунам ки хушбахттарин модар ҳастам ки духтарам варзишгар аст, парчамбардори давлат аст. аз ин фахрӣ мекунам. як моҳ пеш ҳамин мусобиқа шуд, дар шоигарии Баҳрейн буд, духтарам ҷои аввал гирифт, чемпиони Азия шуд. хай ман ин дафъа рафтам, бо ҷои сеюм гирифт. ҳеҷ гап не, аз инам хурсанд ҳастам. ман миннатдории худамро ба ҳамин мураббиёни Кажмав, пешвои муаззами миллатам бисёр миннатдории худро мерасонам. худамам бовар кунед, ҳамин духтарои, яъне наврасон духтарорам ба ҳамин варзиш тавсия медиҳам ки варзиш ба яъне машғул шаванд. раҳмат Бахтиёр Турсунов ба мураббии духтарам ҳаст, миннатдорам. мояи ифтихор шарафи бузурги ватандорист. дар фарҷом ҳам як лаҳазот имкон доред ки андешаи худро барои самимияти мардум баён дошта бошед ки шуморо инқадар истиқбол карданд, рақобатҳои шуморо тавассути телевизиони варзиш диданд, истиқболатонро ҳам хеле самимӣ анҷом доданд. ман хушҳол ҳастам ки натиҷаи олиро ба даст овардам ва дар оянда меҳнату кӯшишҳои худро зиёд мегардонам. ман таҷрибаи хеле хуб гирифтам ва дар мусобиқаҳои оянда кӯшиш мекунам ки ҷойҳои аъло ва сазовор ҷои аввал гардам. дар ин мусобиқа хеле таҷрибаи хуб гирифтам ва кӯшиш мекунам дар оянда сазовори ҷои аввал гардам. чӣ хатогиҳое ки ман дар мусобиқа доштам, дар оянда ман хатогиҳоро намекунам, ислом мекунам иншоалло. ҳадафи ягонаи ман ки дар мусобиқаи дар дигар давлатҳо сазовори ҷои аввал шавам ва байрақи худамро боло бардорам. мумкин ин рӯз не, мумкин фардо не, вале ман дар назди мардуми Тоҷикистон ваъда медиҳам ки ман ин корро мекунам ва интизор бошед, ман ин корро ҳатман мекунам. албатта боз таманноҳо, назарҳои алоҳидаи худи масъулини федератсия ҳастанд ки ҳоло метавонанд баён кунанд. ман аз номи роҳбарияти Федератсияи санъати морибоии омехтаи Тоҷикистон ба пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон, ба раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ миннатдории худро баён менамоям, зеро ки онҳо шароити фароҳам мусоид оварданд ки мо дар ин ватани зебо осоишта зиндагонӣ карда, тамринҳои худро давом дода ва дар ин чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат варзида парчами давлати худро партавшон намоем. сипосу ташаккур. қоматафрохтани иншоотҳои зиёди варзишӣ дар пойтахти
ватани азизамон шаҳри Душанбе аз соли 2017 то ин муддат фикр мекунам пайраҳаи музаффарияти федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаро бори дигар боз кард бидуни муболиға. коршиносони барҷаста ҷамъ омаданд, шароитҳои хуб фароҳам гашт, наврасон масъулияташон дучанд шуданд. самимияти инҳо аз кори дурусти шумо вобастагӣ дорад. агар мураббӣ ҳам идрок, ҳам дониш, ҳам фаҳмиши шоиста ва боло дошта бошад, кор дар ин низоми поёнӣ сатҳи олӣ мегирад. маҳз ин гуфтаҳо як бори дигар таърихи рангини варзиши миллатро боз ҳам ҷилои дигар доданд. ман аҳсану сипос ва арзи ташаккур мекунам ба дастандаркороне ки ин корро дар варзиши миллат анҷом доданд. яъне як навъи варзиш ва дарёфти 9 ҷоиза шарафёб гардидан, хушҳол кардани мардуми Тоҷикистон, аз зинаи поёнӣ ба мақоми 14 бурдани мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар бозиҳои олимпӣ, фикр мекунам ба ғоят масъулият, самимият ва эҳтиром ва воқеан ҳам заҳмати бузург аст. мо як рӯз пеш аз ба Тоҷикистон омадем ва шумо аввалин таи варзиш, яъне шумо аввалин шахсе ҳастед ки занг задед ба мо ва таклиф кардед моро, дастпарварони моро, намуди ММА-ро. мо бисёр хурсанд ҳастем ки таваҷҷӯҳи телевизион ба риштаи намуди ММА низ зиёд шудааст. саломат бошед. мехостам дар фарҷом миннатдории худ ва миннатдории федератсияро ба воситаи ахбори омма, ба телевизиони варзиш ва телевизиони Сафина ва дигар телевизионҳо ва дигар воситаи ахбори омма шахсан ба шумо расонам ки чунки натиҷа кардан ин вазифаи федератсия бошад, агар тарғибу ташвиқ ва нишон додан ба маълумоти тамоми ҷаҳониён расонидан, ин бо меҳнати шумо мегардад. барои ҳамин мо бисёр миннатдор ҳастем ва боварии комил дорем ки дар оянда натиҷаҳои мо ба саҳми на танҳо ба саҳми тоҷикистониён, балки ба тамоми ҷаҳон мерасад. ташаккури зиёд. саломат бошед. як нуқтаи алоҳидаи дигар он аст ки ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғолибон ва ҷоизадорони бозиҳои мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ. акнун ин азизҳо аз ин неъмат бархурдор мешаванд. ин олитарин дастовард, ин бузургтарин коре ки дар пайраҳаи мақсуд ва ормонҳо инҳо гом ниҳоданд ва ба муроди дил расиданд. ман бовар дорам аз ин қиёфаи азизҳо, аз шеъраҳои гарму нуронии инҳое ки бисёр самимияти хуб ва ватандорӣ доранд. инҳо фардо ҳам парчамро парафшон мекунанд, инҳо ҳам шикастнопазир боқӣ мемонанд, инҳо ҳам барои сазоворона муаррифӣ кардани ватани маҳбубамон боз камари ҳиматашонро устувортар мебанданд. барои ҳузуратон як бори дигар сипосу ташаккур ва бинандагони азиз, як лаҳазоти хеле ҷолиб, як фурсати алоҳидаи суҳбатҳои инфиродӣ ин чеҳраҳои мондагорро ба шумо манзур кардем ва дар фарҷом ҷиҳати таҳияи ин барнома арзи ташаккур мегӯем. саломату амон бошед ва барномаҳои дигари телевизиони варзиш идома доранд.